Okay, testing. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Apa khabar semua? Tuan-tuan, I think bertuah hari ni. Siapa yang stay back, ada hadiah bertuah, dapatkan daripada Telecom booth. Ada surprise. Okay, masa 24 minit sebenarnya saya banyak nak share dengan semua orang kali ni. Di dalam konteks, I think GIS dengan Geospatial Data ni, MERS 99 mungkin punya pengalaman 4 tahun. Kita implement sistem ni sebenarnya dalam 2007. But the actual usage of the geospatial data tu dalam 2008 lah, 2008 Okay, next slide. Okay, dalam pembentangan yang ada ni, saya akan share lah pengalaman kita selama lebih kurang 4 tahun setengah macam mana kita implementkan MERS MERS 99 system ni singkatan untuk Malaysia Emergency Response Services MERS 99 and some of background story. And apa yang kita buat dalam konteks 2D yang kita ada dan juga augmented reality. And kita akan share some success story yang kita buat integrasi dengan actually CCTV di Putrajaya, Cyberjaya dan I think next one yang kita tengah buat di Johor Bahru akan di pratontonkan oleh Datuk Seri Hishamuddin pada 29 Mei ni di Johor Bahru insya-Allah lah. Next. Okay, of course dalam I think mencapai agenda kerajaan ni, MERS 99 ni sebenarnya dibiayai oleh kerajaan, dibayar oleh kerajaan melalui Kementerian Penerangan, Komunikasi Kebudayaan di bawah Akta Komunikasi RAS. Semua orang tak tahu ni, Required Access Services. Semua rakyat Malaysia berhak menerima perkhidmatan kecemasan. Itu hak rakyat kita So itu kita mendukung GTP kerajaan itu improvement of public service delivery di mana response time yang harus sampai ke tuan-tuan kalau tuan-tuan memanggil 99 dalam certain KPI yang akan saya share lah. Next slide. Okay, ini daripada some of the GTP yang kita share. Target kita membantu atau sebagai catalyst untuk mengurangkan jenayah. Di bawah NKRA, one of the 6 NKRA lah, mengurangkan jenayah. Kita bekerjasama dengan pihak PDRM. So sedikit sebanyak, apakah sebenarnya MERS 999? Dalam konteks di USA semua, they call it call taking. Macam mana panggilan itu diambil pada pemanggil, juga macam mana call dispatching, resources. Maknanya resources tu polis sampai, ambulans sampai, pertahanan awam sampai dan sebagainya. Itu kita kata konteks of pengambil panggilan dan menghantarkan bantuan dengan kadar yang ditetapkan oleh kerajaan lah. So kita actually, Malaysia is actually the first. I'm proud to announce, Government of Malaysia is the first in the world to consider 5 agensi kerajaan dalam satu platform yang bersepadu. We started in 2007, only 4 agensi, iaitu Hospital, Bomber, Civil Defence dan juga Fire and Rescue Department. But in Rolling Plan 1, Rancangan Malaysia ke-10, last year, we have already include Malaysia Maritime Enforcement Agency to tackle communication emergency di pesisiran pantai. Actually, that's good news for the government agency lah. 5 consolidated agency dalam satu platform. So, satu cabaran untuk Telekom Malaysia. So, why I cakap cabaran? Sebab kita ni walaupun GLC, actually a contractor to government. Kita ni ibaratkan peribahasa, bagai mentimun dengan durian. Pasal apa mentimun dengan durian ni? Sebab stakeholder dalam projek ni ramai. Kita di central agency yang buat polisi macam MKN, KPKK yang bagi bajet. Kita ada orang kata mampu yang govern di ICT punya ni, PAS. Kita ada orang kata di SKMN yang regulate the service provider. Without the service provider macam Celcom, Maxis ni, kita tidak boleh dapat data-data pelanggan 30 juta panggilan kecemasan ni. Kebanyakan 80% are from cell phones. So the challenge lagi satu, the sponsor is from different agency, KPKK, but pengguna actually operational agency adalah from police, hospital, civil defence. So dari kat sini polisi kita kena tackle the operational issue. So it's a challenge for us lah. Next. Okay, konsep 99. Why kita actually adopt 99 ni? Actually 99 ni berdasarkan actually NINA lah. NINA ni is actually a National Emergency Numbering Association berpusat di Amerika Syarikat. Di US, di North America dia pakai 911 number. So why Malaysia adopt 999? So kalau kita tengok di peta dunia ni,
Malaysia sebenarnya follow UK. UK adopt 999. So untuk mencapai wawasan negara maju ni, we have to adopt a 3-digit orang kata numbering framework for emergency. Kita tak nak public confused. Dulu kita kata nak polis panggil 99, nak orang kata bomber panggil 994. It's a confusion to the public. Itu yang dasar kerajaan, the cabinet decision in 2007 to consolidate into one number. Tak kisahlah berlakunya insiden, kadang-kadang you require not only police because to divert the traffic, you require paramedic because orang injured. And then you require bomber because you nak potong kereta tu. It's a multi-agency punya orang kata platform. Next. Okay, 3 strategi objektif kita, of course, diterapkan dalam minda kita. Kita serve with passion, maknanya ada empathy. Satu, kita nak menyelamatkan nyawa, of course. And kita nak kata preservation and protection of property, alam sekeliling. Dan juga quality of life. Kalau negara kita tak selamat, tak ada orang nak orang kata invest in our country lah. So, sebelum kita nak pergi through, I nak show 1-2 video sebenarnya. Sebab kalau dah petang-petang tengah hari ni takut orang tidur. So, kita tunjuk sikit overview. Ada 2 video, our corporate video. In a gist, it'll tell apa sebenarnya kita buat. Dan juga satu promosi lah. Silakan. Sistem pertama di dunia menggabungkan antara Pusat Panggilan Kecemasan TM, Polis Diraja Malaysia, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, Kementerian Kesihatan Malaysia dan Jabatan Pertahanan Awam Malaysia. Kecemasan, boleh saya bantu? Ada kemalangan kereta. Ada orang tersepit. Cepat, hantar. Semasa panggilan, semua perbualan dan maklumat direkod. Maklumat panggilan yang sah dihantar ke agensi kecemasan secara digital. Lokasi tempat kejadian dikenal pasti oleh sistem maklumat pemetaan dengan tepat. Agensi kecemasan terus menghantar bantuan ke tempat kejadian. MERS 999 sentiasa bersedia untuk menyelamatkan nyawa, harta benda dan alam sekitar. Gunakannya dengan berhemah. MERS 999. Satu Malaysia, satu nombor. Okay, sebenarnya message di sini actually gunakan berhemah, and then semua panggilan rekod. Sebab kita kadang-kadang dapat orang panggil marah-marah. Ini marah-marah dia kata nak kalau berlaku ke mana, sekarang juga nak sampai email. Kita try actually to pacify the caller actually. Satu lagi video yang kita nak promote, sebab kita banyak terima crank call daripada children. Some of children might be some of the prank callers. So kita Kecemasan, boleh saya bantu? Hai kawan-kawan. Tiap tahun, banyak panggilan kecemasan diterima. Tetapi, banyak yang palsu. Tak bertanggungjawab langsung. Setiap panggilan palsu pasti menyusah dan melibatkan banyak pihak. Kita mesti bertanggungjawab dan prihatin. Kan kawan-kawan? Jadilah pengguna talian yang bijak dan berhemah. Barulah semuanya selamat. Ingat ya, 999 panggilan untuk kecemasan saja. Satu Malaysia, satu nombor polis Bomba Hospital Pertahanan Awam. Bersama berikat penuh amanah 999. Message di sini actually panggilan 99 waktu kecemasan. Lagu itu sebenarnya dikarang oleh Datuk Idris Wah. So okay, next slide kita nak tunjukkan sebenarnya di manakah konteks penggunaan GIS atau Geospatial Data. So Telekom Malaysia kita menerima tu 2.1 juta panggilan kecemasan. So during that time kita akan invoke part of the system tu ada GIS. So kita terima di 3 pusat panggilan. Yang operate call taking ni adalah staff TM yang telah dilatih. About 2.1 million call di receive sama ada di KL, Melaka, Kuching, all Amerika geographical redundancy lah. Next. Okay, in order to maintain a certain standard, kita ada KPI dengan SLA dengan government ni, kita ISO 9001 2000 certified. Call taker kita minimum diploma holder, ada yang degree holder lah. And then they are being trained how to handle calls and how actually soft skills to pacify. Kadang-kadang orang nak bunuh diri. Macam mana kita nak jangan lompat dan sebagainya. These are some of the training yang kita bagi kat diorang lah. Jangan diorang bila orang call, diorang pun panik, tak boleh lah kan. So, kalau sama-sama panik, sama nangis, susah kita nanti. Okay. Di pusat panggilan kita, kalau kita tengok, kita akan menerima panggilan. Kita akan tapis, sebab kadang-kadang panggilan tu banyak panggilan main-main. Panggilan main-main. And kita akan filter according to agency. Maknanya, contohnya kes tu berlaku. Baru ni, I think berlaku yang kes tanah runtuh di Gombak tu, kita akan halakan ikut boundary. For example, multi-agency involved, boundary dia belong to IPD, let's say in area Ulu Langat, kita akan
transfer information automatically campur dengan data of the mapping to let's say area in Ulu Langat, and also kalau multi-agency involved, bomber involved, and also paramedic, because case tu akan involve multi-agency, and even Jepam, because tanah runtuh is a multi-agency lah. So itu secara kasarnya flow yang ada. Next. So kita ada KPI dengan government, because semua panggilan yang flow kecemasan, boleh saya bantu cik? So kita akan tanya soalan, walaupun kita tahu dalam pop-up screen tu ada tertera lokasi di mana dia memanggil dalam peta kita, so kita akan still verify, sebab kadang-kadang pemanggil tu is reporting on behalf of somebody. Sebab kadang-kadang saya ni dah saya sibuk, nampak kecemasan itu, sebenarnya saya panggil on behalf of somebody. So kita akan key in the information dan sistem akan pop up the address in our GIS system lah. So KPI kita dengan agensi antara 40 saat hingga ke 1 minit lah. Okay, according to Akta Komunikasi ni, kita kena jawab semua panggilan is legislated dalam Akta Komunikasi. 100% calls must be answered within 20 seconds. That is our KPI. And 90% of calls within 10 seconds. And we are being audited by actually SKMM and juga KPKK lah on this KPI. Okay, yang saya nak sentuh tadi, di manakah konteks yang kita terima? Sebenarnya kita terima panggilan ni hampir 21 juta. Kalau breakdown sekarang, the highest call percentage ni belongs to KKM. Why? Over the past 2 years ni banyak accident yang berlaku, and actually banyak pendedahan yang kita beri kepada public not to call the hospital, to call the 999 when emergency berlaku. Because responding, you nampak, is not from the hospital. Dia ada certain coordinating center yang akan respond. So di sinilah kita akan invokekan berapa kali sebulan, maknanya dalam 40,000 kali sebulan, directly that we invoke penggunaan map. Because key dalam area tu pencarian, di manakah lokasi kejadian. So it's a very fundamental element dalam penggunaan MER 99 ni. Next. Okay, ini KPI actually dulu kita sign 3 years ago, tapi ada pembaharuan sudah. Sebab kalau ikutkan International Best Practice Standard, we should arrive at the response site dalam masa 7 minit 59 saat. Otherwise, the victim yang ada heart attack tu would not survive. Tapi kita dah actually introduce teknologi baru. They call it di hospital ProQA software. They call it a professional question and answer. Sementara ambulance on the way, kita dah contoh triage the call. Maknanya cik, orang tu bernafas, buat ni, buat so on. Contohnya bagi CPR. And in fact, live recording kita pernah buat untuk orang pernah deliver secara online, the paramedic bagi guideline, dia deliver and then ambulance sampai. So these are technology being used dalam ni lah. So okay, event code yang kita share dalam penggunaan peta ni, kita ada bermacam-macam perubatan. Contohnya case orang ada kata cardiac arrest, ada perpecahan lagi. So dalam mapping kita tu, kita boleh buat macam pattern actually. Can show you maknanya dekat KL ni, population yang kena cardiac arrest tu berapa-berapa. Actually from this business intelligence data-data yang kita ada ni, kita boleh buat macam planning. Maknanya kita tahu rakyat Malaysia ni banyak kena cardiac arrest. Banyak sakit jantung dan sebagainya. And kalau kes kebakaran, kat mana selalu berlaku and so on. Inilah event code yang ditagkan dalam pemetaan. And then ada mid event code 14 ni ada sub code pula. Kalau orang kata jenayah di laut, kat laut mana? Laut Cina Selatan, Laut Melaka, Selat Melaka dan sebagainya. These are the trending yang boleh membantu agensi sebenarnya. Next slide. So inilah sistem yang kita sebenarnya pasang di agensi, di hospital. Hospital kita pasang di actually Medical Emergency Coordinating Center. Contohnya di kawasan tengah ni ada 7 MECC. Di luar kawasan tengah, kita tengah dalam implementasi. This year kita akan roll out to I think 8 lagi buah negeri termasuk Sabah Sarawak. So kita akan pasang di MECC. Satu state ada satu MECC except Sabah Sarawak. Sabah Sarawak ada di 2 tempat, and di PDRM kita pasang di IPK dengan di IPD. So di bomber kita pasang di actually di dia punya PGO dengan di balai-balai bomber. And di Jepang kita pasang di PICOP, Pusat Kawalan Operasi Jepang. So different name from different agency lah. So one of the element kat sini kalau you tengok actually ada sistem pemetaan yang kat sini lah. Yang kita ni, yang kat sini ada share different agencies, different layers, different boundary, this one customization of the map lah. Okay, kat sini saya nak stress, jangan buat panggilan main semua dirakamkan 7 tahun kita simpan mengikut Akta Komunikasi itu, sebab
these are you being used in court for any evidence lah. Kalau ada case bomb, sebagainya, and so on lah. Next slide. Ada 10 minit lagi lah. I have to hurry ya. Okay, ini pasal recording. And then BI kita ni, some of the reporting actually kita pakai juga open source, Pentaho, I think from India. So from BI kita map balik dalam map tu macam mana the trending of each of the pattern of each agency. Different agency, different peculiar requirement lah. Okay, di sini kita juga macam mana kita nak educate actually pengguna-pengguna sistem termasuk daripada agensi hospital dan sebagainya. When we started the project, I remember I went 2007, pengalaman saya pergi ke hospital Sungai Buloh. Remember I met Dr. Sabaria in Sungai Buloh. Masa tu tak ada sistem at all in 2007. I saw on the whiteboard ada satu macam magnetic board merah hijau, itulah pergerakan ambulan, ada satu rip sheet. So those days are gone, it's all automated in the system lah. I think through kerajaan dah bagi fund, and benda ni semua dah automated, tak payah pakai sheet. And insyaAllah I think kita akan pasang actually ruggedized MBT akan monitor pergerakan ambulan. Pemetaan pun ada dalam kita soon. I think within June to November ni kita akan implement. So classes ni actually kita bagi training di Taman Desa. Kita ajar soft skill, kita ajar penggunaan peta actually. The first test yang kita buat actually kita tanya typing skill lah. How, because kadang-kadang diorang perlu bercakap at the same time menggunakan 3 screen. So it's actually a challenge for them because kadang-kadang some of the agency ni tak, yang jauh-jauh ni, I tak nak mention agency lah, even do not have a computer lah, tak pernah gunakan. So kita actually first thing kita ajar typing skills lah, typing skills and how actually they communicate and gunakan mouse untuk berkomunikasi, untuk menytype at the same time. So this actually key lah, penggunaan peta tu. And then we have actually challenge kita di sini, we always do refresher course because dalam beruniform ni banyak yang selalu bertukar. Yang bekerja dekat pusat kawalan macam di polis, di bomber, selalunya bertukar, after naik pangkat, tukar daerah. This is our challenge lah. So a lot of investment has been made. Apa yang kita buat, kita train the trainer. Kita train a trainer dalam each agency, so at least to reduce the cost for the government. So kita juga train sendiri. So siapa yang berminat untuk boleh gunakan training center kita lah. Kita ada state of the art facilities. And apa saya nak terangkan, layers DTM, kita ada satu division yang dipanggil geometric, yang buat survey, yang base map dulu I understand kita beli from JUPEM, tapi kita dah orang kata dah mantapkan lagi dengan survey and so on. In general layers yang kita ada bermacam-macam layers. Kita ada whole of Malaysia, kita ada state, city, section, subsection, building, water resources, and these are the standard layers. Tapi kita tak nak turn on semua. Kalau turn on semua ke agency, semua dia nak, because and then the response is very slow nantilah. Okay. In PDRM layers, kita ada what you call the boundary. Nanti I share. Different agencies ada different boundary. That is a challenge. Imagine dalam PDRM ada lebih daripada 157 DCC, District Command and Control, that is IPD. And benda ni berubah. Kadang-kadang ada communication brand, dia tak beritahu kita kadang boundary. Kita bila call taker kita tersalah hantar call, maknanya maklumat tu, boundary antara OCPD pun ada isu juga, because kalau mayat tu letak tengah, tak tahu siapa punya KPI. So that is a challenge for us. So macam ni boundary kan, ini Gombak, ini contohnya B lah. So actually itu satu jadi isu jugalah. Boundary tu kita selalu kena update, kadang-kadang perpecahan persepadan daripada polis dan sebagainya. This is a challenge actually. So police is big challenge, agency lain not too bad because they are based on state or half a state lah. So apa yang tekankan, different agency, different layer, and banyak POI macam I think bomber kita ada actually tag di hydrant punya, kita buat Projaya, and some of the solvency is ongoing process. And kalau KKM kita geocode all the hospital daerah, hospital klinik kesihatan and so on, and banyak lagi requirement dia orang lah. Ada 6 minit, oh my god. Okay. Ini I nak share, sebenarnya, next slide bodoh, di boundary tu, challenge sebenarnya di overseas, satu insiden patutnya data tu can be shared by orang kata semua agensi, sebab satu insiden tu mungkin melibatkan 4 agensi. So you tengok boundary, contohnya di Pulau Pinang, boundary dia banyak, dia ikut OCPD Command and Control, but ikut KKM dia ada mungkin MACC di Seberang Perai dan juga di Pulau Pinang. But kalau Jepang, satu state. So actually ini merupakan satu challenge juga. Hopefully I think in the context long term, there's a common agreement, satu jurisdiction, satu boundary, so that resources can be shared. Sebab di US kalau PISAP tu dia satu information share by across. So
So in Malaysia is a challenge sebab polis banyak boundary because based on command and control lah. Ini I share case Penang, kita ada banyak lagi. Kalau di Johor, more than 13 IPD and so on lah. Okay, APMM lah kita ikut will. I pun belajar baru kita berdekatan APMM, kita ada wilayah selatan, wilayah utara dan sebagainya lah. So kalau insiden tu berlaku dekat contohnya wilayah Sarawak dengan Sabah, so our call center tu ada di Kuching, so routing of the call tu ikut area of the call lah. So these are the boundaries yang for APMM sample. And of course kita juga buat perintegrasian tracing of the call tu actually ikut pattern. Actually kita dah boleh buat sort of trending. Crime ni berlaku contohnya kerap kat lorong Haji Taib pukul sekian. Sebenarnya trending tu boleh dibuat lah. Sebab data tu dah ada. It's just for us to mine and populate di dalam map lah. Okay, ini yang key important. Kita menerima tadi 2.1 juta panggilan. Out of that 90% are from cell phones. So actually it's bad business for telecom lah actually. So from fixed phone, kalau you call, kita boleh track your exact location. We know lot number sebab kita dah jokot. From handphone, it took us 3 years to work dengan the industry because kita ni is a threat to Celcom, Maxis and so on. So 3 tahun baru through SKMM kita dapat data. So maknanya a caller comes in, the profile of the caller maknanya for example 019 sekian, kecemasan ya Cik Ali and so on. We know the profile of the caller. So kadang-kadang dia orang takut orang call, they drop the call and then based on registered address. Tapi teknologi yang kita buat sekarang ni is based on cell ID or base station. Kalau di dalam bandar of course very near, but dalam luar bandar mungkin 5 km. But we are coming out with actually some client punya teknologi. So kalau you ada smartphone, based on data kita can track the exact position. We are in the development stage. We are going to roll out next year. So kalau from handphone we are able to track where you are lah. So this is a requirement. So kat mana you ada based on the GPS signal, even some technology ada from signal strength lah. Next. Okay, 2D features ni saya tak nak cerita, sebenarnya bukan 2 juta, kita dah jokotkan lebih pada 4 juta lah. Sebenarnya ni berubah kadang-kadang, telefon line berubah, orang ni dan sebagainya lah. More than 4 million actually up to date. And hydrant pada certain aspect kita dah jokot. Point of interest saya mungkin dah touch study on different agency, different point of interest. And kita dah tagkan banyak banks and then hypermart and so on in our ni lah, in our layers lah. Logo and so on to customize to the different agency lah. So ini yang kita cerita yang pasal fixed line telekom ada ni. And of course challenge jokot ni kita banyak hire actually orang kata SPM, budak SPM lepasan SPM lah. Baru ni challenge, actually quality issue is an issue. Kadang-kadang mungkin dia orang mogok sikit kat overtime tak bagi. Quality of data kita at stake jugalah. Okay, ini I nak ceritakan pasal, mungkin I shortcut kat sini, grid lah. Grid system yang kita buat secara pilot bersama trauma physician Dr. Ahmad Tojen di Kelang. So dia nak cepatkan response time from 30 to 15 minit, kita buat grid system. Actually 4 ke 5 by jadi responden tahu area ni, dia akan buat rip sheet, dia ada orang kata, dia punya code, maknanya kat sini dia tahu in order to help them response. Sebab masa kita buat last year tu, kita tak ada mapping system di kereta. So this year we are able to improve sebab kita akan install ruggedized MBT dalam kereta. So vehicle movement, map pun ada dalam kereta lah. Ini last year we started it. So to improve the response time, dia target dia from 30 to 15 minutes. In fact dia nak shorten it lagi. That is their KPI. Okay, ini ahli capability study. Saya akan skip certain, saya tengok dah 1 minit. Okay, ini yang latest yang kita buat. Kita akan install cakap ruggedized MBT dalam kereta Jepam, ambulans Jepam dengan juga ambulans Kementerian Kesihatan. Kita akan buat ni di I think di Klang Valley, Melaka, Johor dan Negeri Sembilan lah. It's part of the system yang dispatching dalam kereta. Macam 911 lah, you nampak 911 system di US lah. Okay, ini some of the samples yang kita akan pasang, ada MDT ruggedized yang tahan panas and so on. Okay, I just nak share a bit initiative yang kita buat last 2 years. Actually, MSAFE. MSAFE is actually tagline Malaysia Safe City lah, I'm Safe. Integrasi di antara MERS 999 sistem dengan CCTV di Putrajaya. Benda ni kita started last 2 years. So bila call trigger, I nak show, kita jokot 178 CCTV dalam ni. So dia akan trigger the nearest camera. So maknanya what is the incident berlaku tu dalam 100 meter, 200 meter and so on. And kat sini kita actually couple with the augmented reality 3D map. Jadi orang imagine as if dia kat tempat sana, berada di tempat kejadian. So one of the initiative yang kita buat di Putrajaya.
I need to skip. Okay. I think I can skip the augmented reality ni. Sebab actually augmented reality ni kita buat data collection dengan Perbadanan Putrajaya, a special camera, and then digunakan some of it for dia punya planning. Sebab some of it augmented reality ni boleh buat length, height, actually untuk planning purposes for PPJ lah. So ini some of the pictures yang kita ambil di TM, Menara TM, some Putrajaya areas. Saya kena skip, saya tengok dah 0 minutes. Okay, satu lagi usaha yang kita buat actually yang akan dipertontonkan oleh Datuk Seri Hishamuddin because of IRDA, kita buat integrasi di antara CCTV di JB, tapi kita sebab time short dia nak tengok juga, so kita pakai 2D map dulu sebab kita tak sempat nak tangkap gambar yang 3D tu. So actually pembaharuan yang kita buat di sini actually adalah kita buat tracking system based on incident. CCTV tu within 100 to 100 meters, and then multi-platform sebab di JB tu ada CCTV yang pasang oleh majlis, oleh dan lain-lain pihak lah. So kita target multi-platformnya ni lah. So insyaAllah kalau tuan-tuan pun dijemput lah 29 hari bulan Mei di IPK Johor Bahru. So okay, success story saya tak nak cerita lah. Sebenarnya kita ni recognized by International Public Safety Agency, NINA yang perkenalan di USA sebagai satu agensi. And then kita the first to do the protocol in Bahasa Malaysia. We support from Kementerian Kesihatan. First in the region, semua first lah. And first to implement the fire protocol. Nanti sementara kereta bom datang, kita akan cakap, cik padam api buat ni and so on. Jangan marah lah. Ini membantu you all sementara kereta bom sampai. So ini success story kita, is highlight in the media, I tak payah cerita. Kita bersama dengan MAPO untuk human trafficking. Baru ni kita buat kempen kecurangan kabel. So macam-macam kempen akhbar dalam media dan sebagainya. Saya nak skip sekejap. Challenges kita kat sini sebenarnya accuracy map lah. Kadang-kadang boundary bertukar, and then long lag daripada self provider ni kadang-kadang berubah, dia tak update dalam sistem, dia hantar kat kita rubbish. Jadi benda-benda satu challenge lah yang kita nak suruh SKMN regulate benda ni. Geocoding process, and then sharing of common information ni kadang-kadang kita kata share, tapi kadang-kadang polis tak bagi. So I mungkin nak ajukan soalan ni kepada MACD lah, kata common share tapi polis tak bagi because sensitivity of the data lah. So conclusion ni, we are committed to the improvement of the GIS. Saya nak leave a parting note. Actually hari ini 22 Mei, saya nak tunjuk satu video yang menyayat hati. Kalau tuan tak tersentuh, something is wrong with you lah. Insiden ni berlaku pada tanggal 21 Mei, hampir setahun lepas, di mana kejadian menyayat hati di Hulu Langat. Listen to the video. Okay. Boleh saya bantu? Ya cik, saya pun Nizam, ada apa kecemasan? Tolong datang sekarang dekat rumah anak-anak yatim Batu 14 dulu lagi. Anak-anak yatim Batu 14. Tanah runtuh cik, ada orang ramai dekat bawah tanah. Saya sambung cik dengan pihak bomba sebentar di talian cik. Bodoh. Cik cakap dengan pihak bomba. Cik, tolong cik, sekarang dekat Batu 14. Lagi! Cik, tolong cik, rumah anak-anak yatim cik. 3 pelajar terbunuh manakala 16 lagi di Kuartir 5 Asia tertimbus dalam kejadian tanah runtuh menimpa Rumah Persatuan Anak-Anak Yatim Malaysia Madrasah Al-Taqwa Hulu Langat Selangor petang tadi. Sehingga lewat petang tadi hanya 5 berjaya diselamatkan dari runtuhan tanah berkenaan. Cuma pelajar terbabit lelaki berusia 11 hingga 14 tahun penghuni rumah anak yatim berkenaan. Kejadian dikatakan berpunca daripada hujan lebat di kawasan terbabit malam semalam. Jadi pada masa tu tiba-tiba lah pada saya di tebing tu ada bunyi brum gitu. Dan dengan sekelip mata je tanah tu dah 4 kemah. Jadi saya cuba lari lah. Dalam masa lari tu saya tarik dalam 4 orang budak lah nak lari dari situ. Sempat sampai dekat pintu je. Kaki saya dah tertanggut kat luar. Jadi kat luar ni tanah dah penuh. Semua dah menangis-nangis lah. Yang trauma-trauma yang tak boleh nak gerak pun ada. Memang tengah kalang kabut lah. Yang ada cuma budak-budak kat situ lah. Warden-warden kat situ, sukarelawan yang ada kat situ dia membantu. Jadi dalam keadaan tersepit tu saya sebenarnya baru saya tahu. Jadi kita sakit ni kita tak boleh jerit. Cuma saya boleh Allah itu je. Dan saya ingat saya pun dah tak adil lah masa tu. Kan dah sampai masa sebab saya dah rasa lain macam dah. Sampai dah keluar muntah darah tu kan. Lepas tu yang saya sedar, saya dengar orang cakap mengucap wan dia kata. Lepas tu saya ingat ada seorang orang Indon dekat bawah. Wah, selit bomba perkara. Jadi bomba ni macam-macam cara ni nak selamatkan saya. Sebab peha saya ni terselit dekat batu. Kat sini saya nak mengucapkan bukan terima kasih lah saya cakap. Tak ada perkataan yang saya boleh nak cakap. Daripada diri saya ni,
kepada orang-orang yang menyelamatkan saya. Polis, bomba, doktor, jabatan awam dan semualah yang terlibat. Saya rasa Allah Ta'ala saja yang boleh balas dan saya doakan moga semua yang menolong saya ni Allah Ta'ala bagikan dia sebesar-besar rahmat. Apa yang dilakukan kepada saya dan kepada kami semua di sana mendapat ganjaran. Terima kasih for the extra time. Itu saja. Kalau later ada soalan yang mana saya boleh jawab, saya jawab. Kalau tak boleh jawab mungkin di lain kali lah. Saya jemput tuan-tuan kalau ada masa ke lapangan boleh melawat respon center kita di Kuala Lumpur, Melaka dan Kuching. Terima kasih.